Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbuluku kuyafika Ravuntlhanu. Ile ka Munghana Lonene FM akombandlela mingisirome inhlekani yakuhlekanisa kona ngengisela stitch leshurko ngoba khona ingisero la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na ukuma audio streaming ya Munghana Lonene FM. Mina ni Khalanga Pet Mathebula ni n'wana rismato wa Jimo Xihlango mashingeritano wa chacha na makona la Ndandadze mingisirome kolonga ngiselo rko la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na ukuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za indlela le yakhensa swinene loko yingisela stitch lesh kwala unga yingisela urko kasi ke timhaka ti tele mingisirome kambe ka Afrika wa vulavula namuntlha hi ri kuna ku chava kukulu ka leswaku leswi a hi tshama hi kha hi swi twa minkarhi na masiku ni minkarhi va ku AIDS ya dlayi kuna nxungeto wukulu wa ku kumbexani hi mhaka ku swiyenge leswi swi va swi kha swi pfuna hi minkarhi liya ya ku lwisana na timhaka ta ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS ya ta hetelela va na ntshikelelo loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri tanihileswi va mfumo wa Donald Trump va nga teka xiboho xa ku va hunguta yin'wana ya timali leti a ti hetelela ti pfuna vaaki sweswoleswo swi hetelela swi endla leswaku vanhu va va na ku chava ka ku kumbexani ku nga hetelela ku va na nxungeto loko swi ta ka timhaka ta ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS se i mhaka leyi nga ta va kha hi langutile yaleyo eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta matshamele ya swilo eAfrika-Dzonga se ta va ka hi bula na va ndzawulo ya rihanyo hi languta mhaka yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga koho i timhaka ta ku siku ro pfala ku va vanhu va tsarisa swimawusa swa voho a ku ri Ravuntlhanu vhiki leri nga hundza se a hi lulamise ku hi ta bula na holobye se ve ri holobye hi ta bula na Vumundhuku holobye Stella Ndabeni Abrams ya ta bula na vona Mundhuku hi twa ku kahle ku endleka yini hi van'wa swimawusa lava na swiphaza leswi lava nga ti tsarisela na lava ka va nga ti tsariselangi na timali leti va vulavulaka hi toho ku ti ta va koho ku pfuna van'wana i swin'wana swa leswi nga ta hetelela swi langutiwa hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga koho i ku na nhlengeletano ya G20 ya ku langutana na timhaka ta matshalatshala ya ku lwisana na timhaka ta vukungundwana se xivutiso ku ta va ku ri ku lan'we mi nga tshama kona loko mi languta Afrika-Dzonga ku nga tiko ra n'we mi vona hi ri ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka ta ku lwa na timhaka ta vukungundwana se timhaka ta to hinkwato hi teti ni nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa tin'wena hi toho laya ka hafu ku pela awara ya 12 ku fika kwele ka awara yan'we hi ta twa ku mi angula mi ku yini ka timhaka toleto loko hi suka kwalano loko hi vuya mahungu na misava hi ta bula na MEC Bioscope Makamu hi twa ku van'wa tikontiraka lava va tshembisiwe ku va ta hakeriwa va helele va hakeriwile ke hi ku minkarhi ya ku tala ka vula vanhu va ta kwala ni nga koho a Studio 1 a Giyani va fika va ku a hi holangi a ku ndleki yini mara loko va holile a va ha vuyi hayi ko a tsundzuki na un'we nga tshama vuya ku hayi khala ya tatana Maswanganyi va vuyile va ku se swami swi tshamisekile tatana Maswanganyi va vuyile kambe vo tala va ha vuyi se ta va kha hi twa ku va ri yini MEC hi ndlela yaleyo ivi hi bula na Mohale Foster wa ndzawulo ya rihanyo ivi kusuka kwalano mina na wena hi ya mahlweni hi bula hi timhaka tete hi nge le ku vulavuleni hi tona ta mavabyi ya AIDS na switsongwatsongwana swa HIV hi ndlela yaleyo 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisako kumbe u kandziyisa rito ka nomboro liya ya 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku kwala u nga koho n'wangulo wa wena wu ri yini tolo a ni ri ka Nhlaniki loko ni ri ka Nhlaniki ni ye ni ya twa mahungu yo ka ya nga tsakisi ya ku xikolo xo fana na Nyanisi xikolo xa Nyanisi a xa ha tirhi xi pfariwile a ni nga swi tivi xikolo lexi a xa ha ri ku tirheni kokwalaho ka yini xi dlaye yini xikolo lexi ya n'we mi nga va ku mi kha mi yingisela kwala mi nga ku mi ri koho xikolo lexiya i xikolo leswi nga akiwa xikan'we na swikolo swo fana na Vamasiza ka N'waxinyamani na Vamasiza la Phalawubeni swikolo sweswiya i swikolo swin'we leswiya murholo wun'we kambe lexiwana xa ha tirhi xa Nyanisi ku endleke yini kumbexana hi nga tsakela ku twa lexi ni lava ku khensa Ndabezitha na vaaki va ka Nhlaniki i ku va hlayisa nhundzu ya vona a xi hlakalangi a xi onhiwangi a xi ndlangi nchumu xa ha ri taniya anakeni na mi tiva n'wina va rixaka leri ku a mi tsongoli xa munhu
yana ni mahlweni mi xi hlayisisa sweswo xikolo lexi xa ha ri kahle xi tshamisekile xi hlayiseni kumbexani xi nga hetelela xi tirhisiwa swin'wana hi ndlela liya kambe lexi xi nga koho sweswi ku i xin'wana xa swikolo leswi swi nga kahle swinene hi ndlela leyo ka timinete ta ntlhanu leti a hi tweneni ku mi khome tihi timhaka kwala mi nga va ku mi yingisela mi ri koho eka nhlekani lowu eka 0860 543 hi ndlela leyo ta kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini eka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona eka nhlekani lowu hi nga sungula hi loyi nhlekani a ni ku ku na munhu la hayi swi vula ku a nga se fika kambe i mhaka leyi kumbexana a ni ta tsakela ku twa n'we ku loko mi loko mi ri na mi kota ku angula mi nga angula hi loyi wo sungula nhlekani aye tata Theo minjhani hi pfukele minjhani papa pfukile xi rindane a hi xirinda ni ta vulavula hi xikolo nyaniso ya ni ve mudyondzi wa laha high school level ni endli kola yes na ntlhantlho xa mina xi dyondza koho vo ma 3 years back so laha ku ve na challenge ya nhlayo ya vana nhlayo ya vana a yi ya lembe na lembe yi ehenhla nkarhi lowa hina loko a dyondza a xi ri na nhlayo ya le henhla swinene futhi munhu ka xiyimo okay a hi yeneni ka ku ehla ka nhlayo a ku ehla ka nhlayo ya ku va nga yini mafambiselo ya xikolo mafambiselo leyi ndlela ya xikolo a yi fambisiwa hi wona ka malembenyana lama ku hundza manharhu mune lama ntlhanu a nga ha ri wona ya nga tsakisi a ni xikolo xi fambisa hi vatswari a va ndla yini vatswari tatalo Theo loko a xikolweni vana va nga ri na control ku nga control eka xikolweni hambi hina hi ri vatswari wa ku fana na mina ndzi ri suka kwala Johannesburg ni ya kaya va ku n'wana a nga behave exikolweni loko ni lava ku cheka ku endlakala yini ni kuma ku ri i mhaka leyi ku riliwa ngopfu yo ya ku bulana va ka hina mina ni huma ka Maxavele vana va dyondza va ri ka Nhlaniki vana lava a va ri ka Nhlaniki vana lava va huma ka matiko man'wana a va va xanisa mara hi minkarhi leyi hina hi dyondza hi yona swi nga ri kona so swi endla ku vatswari loko xikolo lexiya va luteke loko xikolo lexiya xi sunguriwa vadyondzi a va sukela kwihi a va hungutiwa kusuka kwihi kusuka Macema mina loko xi sunguriwa mina a ni sungula Macema a ni la Macema so loko va teka van'wana va xi sungula ivi the following year na mina chief va senior Macema loko ni la standard 7 anyani ya standard 7 ivi ku kuma ku kusuka vana va kusuka ka Maxavele Gandlanani Maswanganyi Bode Ndengeza Babangu a ku nga swi va na high school na kona se a swi endla xikolo lexi xi langutaka xi kahle munhu mi byela ku hambi ma pasela ma ri kahle swinene a ma ri kahle a xa ha khomi hi tatana HR Maluleke a xi ri na order swinene hayi mani hi nga hikwalaho ka ku xi nga va xi weya mavokweni ya mani a hi byi tshikeli exi ri nda ri khense ngopfu nkarhi wa n'wini khense swinene makambe ringetani ku vona ku mi nga xi pfuna njhani ku xikolo lexi xi tlha xi pfuka futhi kumbexani swi nga sungurisiwa futhi hi vona ku nga cinciwa yini ku xi kota ku tirhiseka ni mi twile xirindza ni khenseli swinene ku na un'wana inhlekani Balthata Mfokeni hi pfukeli minjhani ka tata Mfokeni a khensa ya na ku hlambela le ko le Nyamisa na mina ri product le Nyamisa yes hayi ku a ni ri futhi ni product le Nyamisa a Nyamisa ndzi kona na mina Nyamisa a ri kahle swinene yi pase kahle ti khale a ku ri na va ku ri na yini a ku ri na ti M na ti S ti-M ta hina ti huma kwale and a yi pasisa kahle swinene a yi nga chavi ku pasa 100%. So Nyamisa leyi yi va na problem as na boti va lava ku huma ku va kombisini ku yi ve na ti-problem because kahle okay kumbexani mani swi veka so ku kumbe Nyamisa a yi ba kahle leswi a ka ha ri na principal Maluleke HR principal a HR a va swi kota ku yi discipline a hi swi tiva ku loko hi xikolweni hi hela yini loko principal va ku my girl a wu ta susa ku principal va ri my girl and a wu ta tiva lexi nga tela swona xikolweni so a hi dyondza a hi focus
ene abayidunisa nabo-principal abangena eklasini bayidunisa kufana mina nanite-commerce abandunisa business na-accounting na-economics so a ku ri na discipline anyanisi mara loko se ku va na sweswi swiboti va nga swi kona swa timhaka ta ti-bullying like ku nga ha khomananga swa hlupha hi mhaka ku principal a hi tiva ku xixima a ku ta kuma ku ri na vanhu va ka ndengeza va le gyani va ka maxanwele va ka ngongo va ka ntlaneki va le ka n'wavankena like a ku dyondza vanhu hi ku hambana na va ka majosi va ta dyondza hi mhaka yini a nyanisa ku ri na discipline a va swi tiva vatswari na vona ku loko vana hina va dyondza nyanisi va discipline vana va kona va yingisela a ku na ku munhu ta famba na xigwagwa exikolweni loko principal a va yima xitipini dotlet a hi ta manyana kunyani gatini masibona hi mhaka yini a hi swi tiva ku principal a va lavi vana va muupani so ku lo na famba principal swilo swi nga ha tshamiseki so loko swi ta pfariwa hi mhaka tihlehleho teto xikolo lexiya vete ve ri xi tlanga mitirho ya mavoko swi ta fana na va ambala so mi no hlamala a ku ndleki nchumu so a ni swi tivi ku kwele sekete kumbe va ka education va tlulane yini mara vete ri loko xi pfarisiwa leswiya xi ta fana xa xi nge le giyani xa ambala va lava vanhu va matirho ya mavoko mina no mi khensisa ku mi xi hlayisile hayi leswo ona nhundzu a mi oni nhundzu laha ka nhlaniki ni swi vonini me hayi a hi swi khenseni na sweswo inkomu ta ti hlayisekana hlayisekana n'wini mi rhandza njhani a khensa sesi wa mina kutumingisera munghana lona FM i 29 timineta hi seba awara yan'we hi sungula ni twa mahungu ya misava awara yan'we ta emiseko yini ivi kusuka kwalano hi ta va ya yisa mahlweni mahungu ya hi twa ku miri yini n'wina hi timhaka bongi n'wana ti maluleke mani khosa nhlekani tekotini ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka munghana lona na FM komandela ka ku haxela vona twi xitsonga xa nhlawulo ku sungula loko ku ri ku mahala ku yisa mahlweni timhaka leti na leti heta mi nyika nkarhi hala ntsungeni wa hafu ku bela awara ya 13 hambi sweswi ku nga na xiphemu xin'wana xa nongonoko xi nga xaviwa kambe lo laha xi nga si xaviwa kona ta mi nyika mi ta na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona hi ndlela leyo kambe ni lava hi languta timhaka leti timbirhi leti mi ta tsundzuka ku tivisiwe timhaka ta ku siku ro pfala ku titsarisela swiphaza a ku ri ra vuntlhanu leri hi humaka eka rona se xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve siku rero ri ve koho ku fanele ku endleka yini lava nga titsariselangiki a hi ku hela ku bula na holobye eka ndzawulo liya se veteri va ta va kona munduku se hi ta langutela ku bula na vona munduku va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yaleyo i mhaka yo sungula leyi hi lavaka ku vulavula hi yoho ya timhaka ti ta swiphaza na n'we mi khumbekaku mi ta hi byela mintlhontlho na leswi mi nga hlangana na swona ku fika sweswi loko swi ta ka timhaka ta ku titsarisela mabindzu ya n'we hi ndlela yaleyo kasi ya vumbirhi leyi na yo yi nga nxungeto wukulu i ku a tiko ro fana na tikonkulu ro fana na Afrika i tiko leri ri nga le ku lweni na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana kumbe loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na mintungu se wun'wana wa ntungu lowu ku lwisaniwaka na wona i ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS se va nge ri ku na ku chava ka ku loko hi mpelampela Amerika yo ka yi nga cinca xiboho lexi yi nga xi teka anakeni ku yi cinca swi nge hi olovi hi ku a ni ri na USAID na yona yi tikomba yi hangalasiwini tanihi xiyenge se loko xiyimo xi te tani swi vula yini ke hi ngopfungopfu loko hi kha hi langute ka vumundzuku bya tiko ra hina hi ku lwisana na mavabyi ya AIDS na xitsongwatsongwana xa HIV i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko se hi lava ku ta twa matitwele ya wehe ku wehe u angula u ku yini hi tlhelo rorolero leri hi bulaka ha roho hi ndlela yaleyo nomboro ya hina ya leya ntolovelo ya 0860 002 0860 i nomboro leyi tirhisaka ku va hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini u nga tlhela u tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za mathebula dp@sabc.co.za kumbe u tirhisa @africa munghana x handle @africa munghana x handle leyi na yona yi nga hi pfunaka ku hi kota ku twa tlhelo ro wena ra mhaka ngopfu loko kha hi languteka mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yaleyo nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na FM makomba ndlela se timhaka toleto leti a ni ta tsakela ku hi bula hi toho timhaka ta xitsongwatsongwana xa HIV na ku hangalaka ka xona ku na tindhawu na laha hambi ku ri kwala Limpopo kumbe Mpumalanga kumbe Gauteng swa tiveka ku wa vona tindhawu leti xitsongwatsongwana xi tikomba xi ri henhla ngopfu ntsundzuka siku rin'wana kha ni ri ka TikTok ni ri live
un'wana mingisera ku loko i ya hala i fanele i va i ri na vuxiyaxiya ngopfu hi ku hayi swi nga hetelela swi nga fambi kahle a hi sunguleni hi loyi mingisero wo sungula enhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Hi Pukile. hi pfukile papa Khensa swinene n'wina mi ri yini Hi, mina ndzi la ku vulavula hi mhaka ya HR. ya Mhaka leyiwani hosi yi vangela vuvabyi hinkwenu tikweni na mehe sweswiwani ni le ku vabyeni na nte ku yini. Se a ni navela ngopfungopfu government yi nga languteli ngopfungopfu tiko ra Amerika kumbe tiko ra kwihi loko ni tsundzuka mela a tiko ra ka hi minkarhi leyi hi nga ve nghenela hi corona a yi swi kota ku yive na mirhi leyi nga na yoho yi ti endlela la kaya se na sweswiwani loko yo tirhisa mitsenzani ya hina hi nga koteka ku hi pfuneka na hikuva tidokodela ta hina la kaya ti ri karhi ti tiyimisela ku pfuna vanhu va toho la kaya hi mhaka ya mali ya ku mara a ni ngo vadokodela va pfuna endzhaku ka loko ta ku endliwa vulavisisi kambe ke vulavisisi lebyi a byi hakeriwa hi timali ti humaka ka xiyenge xexe xa USAID se loko ku ri ha timali to toleto swi vula ku swi hunguta timhaka ta vulavisisi se loko ku nga ri na vulavisisi ku nge vi na ku tiva ku lexi xi nga hi pfuna lexi nga hi hanyisa mhaka ya vulavisisi ngopfungopfu ku nga va ku ri to timali leti ti xotaka ku endla vulavisisi kambe research dokodela yin'wana na yin'wana na ku tshemba leswaku loko yi ri exikolweni a va endla na research yes ku lava ku ta tiva leswaku kahle a tikweni lomu va ka va hanya ku vanhu va njhani se that research I think hi yoho leyi nga va promotelaka ku timali ta vona ti nghena njhani tanihiloko na loko a tirha a ri karhi a ri training a dyondzisiwa na ku fanele ku endla surgery surgery leyi fanele ya lapha vanhu va mani kwihi lava yehe a nga endla research hi vona leswaku a tikweni ra hina ku na vanhu va mavabyi ya so na mitsenzani ya kona hi nga yi mikisa njhani ku na minti yo karhi na nga kotaka ku sweka mirhi ya hina na se loko u train tanihi mukhuyuba yi ku nyika swilo hinkwaswo vuya u tata tsandzeka ku tirha na mithi a ni navela ku onge tidokodela ta hina na vufambisi bya hina ngopfungopfu palamende vanhu va dyondzekile ni va tiva lomu va nga lavaka timali koho va tiva lomu va nga lavaka mali na ti-organization tipati to tala la a va kombisa toho hi ku ti karhi ti hi bela pongo ene vuvabyi byi hlayisela hina vo va na ti-medical aid va ya le na leswi swiwani va yala ku hi endlela swilo swa kahle va le ku disturb-eni ka government leswaku hi nga humesi swilo leswi nga ta pfuna vaakatiko va le ku raseni va ri na tibasi ta vukulu kambe loko muku va mi bela pongo mi vula yini mara hosi no langutisa ku pongoleriwa ribaka matshan'wini ya ku va pfuna vanhu leswi a swi vulavula a ni tshembi ku hi nga dya hi xurha hi swona ni mi tweli papa na Khensa swinene khensile tlhelo rero ra mhaka leri mi taku na rona inkomu khenselela a Khensa sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana leri mi yingiserataku hi rona wena u ri yini ke 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana muyingiseri a ni ku na un'wana muyingiseri kambe ya hi nga n'wi teka un'wana muyingiseri ku laya hi ya ta hi 10 timinete enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene enhlekani mpfukeni botpet hi pfukele minjhani papa hayi kona xikhulu ma a Khensa ya di botpet exikhulu la ku vulavula hi liya ya security leswi nga ndliwa hi Donald Trump na administration ya yena ya America swi ta hi costa botpet ni ta tsundzuka ku ANOVA even you said United States of America International Development se va humesa mali ya ku funda Department of Health ka the African continent including South Africa and then se va pfuna hi mhaka ti-TB tiphilisi ta ti-TB va pfuna hi mhaka ti-HIV and AIDS va pfuna hi mhaka ya ti-ARV va pfuna hi mhaka ya ku vanhu vambirhi lava nga positive va nga kota ku kuma n'wana a nga vi positive se swi ta hi costa loko America yi thola out that grant se mi ku ya mina botpet
administration ya hina South Africa a yi fanele yi ta na resolution Ronald Lamola na President Cyril Ramaphosa a va kombele ku rivaleliwa ka Donald Trump because he benefita ka vona those people sweswo hi nge futumbeti hi nge polichi xilondo xixinwayi kambe va kombela ku rivaleriwa yini hiko a va lo onha ku lo sayiniwa nawu va wu herisa nawu no sayina nawu mhaka land expropriation without compensation ene both person nga tshama sungula ni ku valungu va nga khoma economy ya vanhu va hina va la South Africa matiko ma hina including South Africa se mi nge vuli mi ku mi sayina ku hi teka misava phela loko mi ku hi ku hi teka misava xikulu hi teka Kruger National Park hi ri hambi ku na swikhedzakhedza swa land expropriation leswi a va clarify administration ya Donald Trump hi teka Kruger National Park hi teka ZZ hi teka Oranje hi le ku vulavuriweni va tirhisa current ku na valungu leyi mi ta tsundzuka loko hi kume democracy kambe na mi twa leswi mi vulaka swona kambe ani ma swi tiva mina na n'wina hi nga pfumelelana ku leswi mi swi vulaka hi ntiyiso a veri ku la ku tekiwa misava leyi yi nge le ku tirheni leyi nge le ku vuyeriseni vaaki kambe ku na tindhawu leti tingulu ti tshamela ti nga ri ku tirheni leti kumbexani loko ko tshika ku laveke swo karhi ti nga tirhisiwaka a hi swona ya mi vula swona xikhulu xa mina ku va fanele ku na swikhedzakhedzani ka nalo wa land expropriation that's why Donald Trump i fika byeliwa swilo a nga byeliwa swilo swa wrong that's why this land expropriation bill President Cyril Ramaphosa a fanele ti consultation na this AfriForum na Democratic Alliance na Freedom Front Plus na the White Farmers League va nga na vona under the consultation a va byela straight ku okay hi la ku teka misava ka leyi yi nga tirheki nchumu hi kota ku pfuna vanhu va South Africa se valungu va na ku chava ka ku loko va teka that bill because they were not consulted so that's why they went to America emana nga consultwanga no vo ti-stakeholders lava va nga khumbeki hinkwavo that's why a xi hundleni botheta hi ku ya hi report hi ku ya hi ti-sources loko va fika America va fika va komba ku they were not consulted and va la ku tekeliwa misava and number 2 administration leyi nga kona kumbe government leyi nga kona ku dlayiwa ka van'wamapurasi a first priority ka this government leyi nga kumeki mara va prioritize a ku ve na land expropriation so hi swin'wana leswi va nga fika va swi submita le ka administration ya Donald Trump se mara mi point leyi a la ku hi vula ngo xikhulu xa mina ni nga dyi nkarhi i ku for the sake ya vavabyi for the sake ya ku mi nga rivali ku a ku ri kufeni ka vanhu la a ku ri kufeni ka vanhu mhaka swa ti-HIV na ti-AIDS vanhu va le ku hanyeni va kuma vanhu for the sake ya rihanyo ra vanhu va South Africa administration ya President Ramaphosa even the ANC a va kombele ku rivalela ka Donald Trump va ta ti-consultation na vanhu lava va byela Donald Trump ku still a va nyiki ti-ARV still a va nyiki tiphilisi ta ti-tuberculosis anova yi nga suki a South Africa for the sake ya vavabyi va hina South Africa xikhulu xa mina Nemetwini 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku wena u angula ku yini un'wana mingisirhelo nhlekani na va xombo tete a hi papa mpfukeni hi pfukele hi nga vona mpfukini mina ku taka liya ya swiphaza leyi ya ku hindza ka siku lero titsarisela ni nga tsaka ni swi tivi ku no ka ni nga twisisi kumbe mi nga swi twisisa ku antswa n'wina loko va ku siku ro titsarisela ri hindzile lava va nga titsariserangiki then va hindzeriwe hi nkarhi wo titsarisela no twa ingaku swi hoxekenyana swintsongo ku fana na vanhu lava va nga na ti-launch hi ku ani loko a swi tiva ku loko munhu a fane a endla launch kumbe ndhawu yo endla yo nwela switswotswi i fane a apply license leri nghena munhu loko o tshuka a sungula i launch namuntlha
wa ha ri na chance yo a nga apply i license a swi pfali so a ni no tiva ku a va fane va va nyika nkarhi wo leha ku fika kwihi then ku endzhaku ka nkarhi wolowo va ta langutela ku xiphaza xin'wana na xin'wana loko va tshuka va kambela va kuma ku munhu i titsariserile i na maphepha lama mo komba ku i titsariserile hayi ku dina i siku ro titsarisela hikwalaho swa endleka mi kuma ku nkarhi lowu wa process ya ku va ku titsariseriwa munhu a ri hava xiphaza ivi a lava ku ta sungula ku va a va na xiphaza a nge he vi na nkarhi wo va a titsarisela na leswi a ni ta twisisa ngopfu na ene mintirho wa mina mi te na mhaka yin'wana leyi vanhu ni tshemba kumbexana hina va hangalasi va mahungu kumbe hina hi nga yi vekiku kahle hi ku hi ntiyiso wa mhaka swo vula sweswo ku lava mi nga na mabindzu ma nga le ku tirheni xiphaza swi nge le ku tirheni mi nikiwe ku fika hi ravuntlhanu ku loko ri ka u nga titsariselanga u va se u titsariserile kambe lava va lavaka ku nghena ka mabindzu walawo na namuntlha na minduku na yini swi nge pfali swi nge heli va ku hayi se swiphaza Afrika-Dzonga swi nerile hayi ha tsarisi a ni tshembi ya no swi veka hi tlhelo leri a ni lava ku ta swi kongoma ka rona swo ndzi nga ku a swi pfalela ku ingaku a hi nge he vi na nhlayo yin'wana yi nga ha tumbuluka ku ya swiphaza tsakisa hi ku anama ka miehleketo i ntiyiso ene a swi vuli swona swo vula sweswo ku loko hi kha hi vika mahungu hi fanele hi tiyisisa na hina ku hi ri nkarhi lowu a hi pfumeleriwile ku hi nga ti xavisela hi nga se va na phepha swi dlina hayi no ni nga adyi nkarhi wa vayingiseri mi dyondza swin'wana ka vayingiseri va hina va miehleketo yo ana mabot phepha yi kheni balweni makomba ndlela la Gauteng inkombo tkene 0860002543 ku nga ri khale nta ya mavhengeleni a ni tivi ku hi nga ha teka un'wana kumbe hi ve hi sungula ya mavhengeleni ke nomboro i 0860002543 hi ku haxela twi kusuka la studio 1 hi le masingita mall elegiyani hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula kambe hi sungula ni ve hi xikan'we hi ya mavhengeleni hi ta vuya hi yisa mahlweni tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula i comment minute ntsena a hi se ba awara ya 13 mahungu ya misava na vonge n'wana team Maluleke ibile ku se hi vuya hi bula na MEC Bascop Makamu ivi tlha hi bula na vandhawu le rihanyo hi twa ku va ri yini loko hi ka hi languteka timhaka leti ta ku chava loko ku vonaka kongeti ku na ku eka meyingiseri hi loyi nhleka Kalanga Mpfukeni papa mina hi pfukile minjhani n'wina na hi pfukeni bot Kalanga no a ni lava ku angulanyana ka timhaka leta funding leti nga ku hlupheni swinene ni twa na vayingiseri vo tala nga ku va telela ngopfu ku chuwa van'wani va vulavula timhaka ta ku hi famba hi kombela ku rivaleliwa tiministara ta hina ti kombela ku rivaleliwa ka milawu leyi nga cinciwa leswi Kalanga swi lava ku hi dzikanyana hi mihleketo hi tiva ku ri kahle nawu lowa expropriation wu vula hina khana mi twa makha ma dyondzisa kwalaho and ni vula swona swi nga leswi a tlhelele ndzhaku Kalanga hi nghenanyana ka global politics hi languta ku swesukele ku endlekeni ka yini laha hina kumbexani matiko yo tala ya famba ku ya kombela timali ka US loko yi ku nyika mali yi kuma yini yona yi benefita yini before hi nghena kwala ha tsandzeka hina na ku ti endlela swilo leswi faneleke hi va na swona which is basic needs ku fana na ti-medication ka vavabyi va hina a hi va ku tsandzekeni siku rin'wana a mi ri na mhleli kumbexani mutivi ka tihlahla leti ti nga ku humeleleni ka ku vanhu lava va hi pfunaka ku fana na tiko ra US va hi pfuna ka xiphemu xo tanihi kwihi ni kote ku twisisa ku hina loko hi hlanganisa ka ti-funding hinkwato katsa na funding ya hina hi le ka kwalomu ka vo ma 88% tanihileswi va nga vulisa swona papa lava mi ri na vona kwalaho the rest i US se mi ta kota ku swi vona ku ri a ho tsandzeka ku fika kwalaho Kalanga kambe ve le ku hi pfuneni ha pfumela mara mo ni nghena la ni lava ku nghena kona ku na leswi swi vitaniwaku extortion yi ta hi tindlela to hambanahambana ngopfu Kalanga loko sweswiwa hi ku a hi fambeni hi ya kombela ku rivaleliwa tanihiloko muyingiseri wun'wana a vuleni kwalaho hi ya cinca nawu hi mhaka ku hi lava ku fandiwa we are compromising what is our own and what we need the most sweswo swi hi kherisela ka matiko mo fana na va Ukraine namuntlha languta tiko ro fana na Ukraine
mizali ya Donald Trump i lava ku va tekela ti-minerals to tala hikokwalaho ku i lava ku va funda for military protection. That extortion at its best, and vanhu vo tala a ve le ku swi languteni hi ndlela yaleyo. So na hina la tikweni ra hina a hi nge tsutsumi hi ya cinca milawu hi mhaka ku hi xavelela ku nyikiwa timali to karhi. Hina hi hexe a hi dileni na problem leyi hi nga na yona la tikweni ra hina ta ku timali leti a fane ti nghena ka diversity liya yi nga xota leyi Donald Trump kumbexana America yi hi nyikaka yona ti ya kwihi hi mhaka ku ri obviously tax yi le kolektiweni. A ni lava ku hindzisa kwalaho ka miyingiseri luya ku ri a ni rhandzi ku ni ta hlamula muyingiseri wun'wana khalanga mara swi ni tlherisela ka ku a hi languteni ka na yena Donald Trump i munhu wa ku a dyondzisiwi because ku na swo tala leswi swi nga fika tindleveni ta yena swi fikaku hi ndlela ya wrong. Loko ho tlhelela ndzhaku ka history ta kota ku vona ku hina hi tekeliwe misava hi ndlela ya wrong swinene. Na loko ku ri ke na va ku expropriation of a land leyiwani i timhaka ta ku tekiwa misava hayi leswi yi vulaka swona leyiwani a ku nga ri na nkingha na kona khalanga because a fane hi kha hi teka leswi swi nga swa hina. Loko nkarhi a wu ni pfumelela khalanga ni teka 2 minutes ni mi hlamusela ku hi tekeliwe njhani misava na vayingiseri lava va nga ku a hi fambeni hi kombela ku rivaleriwa a va ta swi vona kahle kahle. A ni ri mhaka yikulu i ku hambi hi kha hi ya tiva matimu ya lamo ya ku hi tekerisiwe ku yini kambe ku nga va ku van'wani va kha va languta nkarhi wa sweswi ku sweswi namuntlha sweswi hi langutane na ntlhontlho wa ku ti-organizations leti minhlangano yaleyi yi kha yi pfuneta mfumo loko swi fika ka timhaka ta ku pfuneta ku lwisana na ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi yi ta hetelela yi kayivela mphakelo wa swa timali leswi swi nga ta hetelela swi veka nxungeto ka ku hangalaka ka xitsongwatsongwana hi laha hi nga koho sweswi. Yes, swi hi tlherisela ka ku hina hi tsandzeka ku fika kwihi ku pfala vangwa rero khalanga incompetence leyi nga kona a hi fambeni hi ya dila na mfumo wa hina va kota ku endla leswi swi nga fanela. Loko hambiloko ku ri ke ni hi cinca milawu ke hi ku expropriation of land sweswiwani a hi expela a ya ha ri kona hi xavelela ku hi ya fandiwa a vuya endzhaku ka ku ri hi expelini a ala a ku a ni nge hi mfandi hi ti-reason leti a nga na tona mi le ku dlayeni ka valungu kwalaho leswi swo ka swi nga ri swona na swin'wana na swin'wana leswi a nga byeriwa swona hi vanghana va yena swi ta hi pfuna yini sweswo. Lexi hina hi fanele ku xi endla incompetence leyi nga kona ka ti-administrations of funds more especially ka health department leyi vulavulaka yona nkarhi wa sweswi hi kona hi fanele hi ya lunghisa kona kwalaho ku hi ta kota ku ka hi nga fambi hi ya xavelela swa munhu un'wana khalanga kwala ko xavelela kwala ko xavelela let me tell you about the Nkobi kesi 0860002543 nokho ku Africa wa vulavula hele ka Munghana Lonene na FM Makomba Ndlela a hi khuthi ku n'wanguro wa wena u ri yini eka timhaka leti i nga va ku i ri na tona swi nga ri na mhaka ku u le kwihi ntsena loko yi bela riqingho ka 08600000 ivi ku 2543 ndlela yaleyo hi ta kota ku twa ku u hangula u ku yini. Inhlekani mi amukele ka Munghana Lonene. Inhlekani buthethe na ku vaxomi. Aye papa. Mina a la ku angula ngopfu ya xiphaza mara na swi vona ku ri nkulukumba luya i swi veketele kahle tanihi loko ni vone a vula leswaku loko swi ta va swi pfariwini ka ha continue ku yiwa mahlweni lava tsarisaku leswi va ha swi akaku. Se no la ku nghena ka leta vakhegula ku ri vakhegula lava va ngo va cinca makhati ya va ya black esasi leyi a yi na makhati va fola le ka boxa le ene loko va fola ka boxa va fola tilayini tinharhu leti ene vanhu lava pfunaku voho i vambirhi ene i vanhwenyani loko wo va languta onge volo ta training a va swi tivi kahle. Se vakhegula lava va fola tilayini tinharhu ene ti lehini manitwa na a hi vona va nga pfuka ku va pfaleriwini ku visasi leyi hava na makhati ya yona. Ma yi vona mhaka leyi. Okay, a hi sunguleni hi twisisa leya vanhwenyana va onhe yini ku va va ri vanhwenyana? Ni va vona hi ku loko ku ri majunior wa ha ku pasa grade 12 sweswi ene a nga na talente hi ntirho lowu a wu tirhaku lo tekiwa just tshama la tafuleni tsala swi ku ngeringere tsala ni lo yima ni languta ni ku
ni ku se tilayeni letinharhu loko ni ti compara ti nga heta musi na 6 months ti karhi ti lo taniya hawu hi le kwihi na n'wina mi swi vonisa sweswo nakona buti phete loko va za va ya papo hi le kwihi hi le kwihi zanini la hambi sweswi no ya ni nga kuma tilayeni tinharhu vakhegula va lava va nave na milenge van'we va tluriwile henhle hi swoho sweswiya mara hayi mani a va hi mara loko mi ku va tluriwile henhla mi vula yini mara a ni ku se ku menga un'wana na un'wana la ku pfuniwa se i straight loko kusukela te hi 3 ya namadyambu halitiwa na ndlala se hoza hi va tlula hi le henhla ni ku va va koti ku famba se swa tshamiseka sweswo kambe yaleyo mara va sasa beti ve le ku yi lulamiseni ku na tindhawu to tala leti vanhu va nga kumaku makhadi lamawani ku fika hi ti 20 va ka sasa va zi va lunghisa nchumu hambi no ya sweswi va ta ku byela ku yana ka boxa mukhegula na ku vona nga voni ta koka kokwaza nini ka boxa phela swa tika ku koka mukhegula a swo va simpulu un'wana na matihlo a nga na wona buti phete wo gogojela kunene loko ya fika le va ku i number 108 wo vithela na hi miyakaya mi nga ndlangi nchumu se a nga ha holi pay hayi a va hi lunghiseli mhaka leyi busipete nemetweni papa ni khensi swinene ni tshemba va le ku swi yingiseleni va ta swi landzelerisa na hina hi ta mi pfuna ku landzelerisa hi twa ku xiyimo xi njhani ku fika sweswi ni khensile swinene Paulus a henhla ka nhloko i awara ya n'we ku veni va nge misava ya awara ya n'we lama hi nga tshembisiwa wona hi vongen'wa mun'wanati Maluleke mani khosa nhlekani Pfumalaka Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela inhlikani botphethe la ku vulavula ngopfu ya liya ya va Trump sweswi a nga swi vulavula na mehe botphethe leswiya Trump i le ku tlharihisa ka vanhu leswi a swi endlaka ka mina ku vona ka mehe man twisa botphethe i tlharihisa vanhu a va dyondzi ku ti endlela swa voho hi voxe va nga relate ka vanhu ka munhu un'wanyani ni va nga tiyimi munhu wo nkarhi hi ku loko tiya nsinya loko se u bola la nsinya ravi leri ri tshoveka ya tiya yini la tiko ra hina matiko lama hina ma Africa a ti dyondzisa ku ti endlela swilo hi woxe endla swilo na woho leswi nga ta kota ku ponisa vanhu ku fana na toto tiphilisi a ti phakela hi va ka Nobel letiya a hi dyondzeni a va dyondzi ku matirhelo hambi America yi nga ri kona swi ta kota ku pfuneka vanhu inkomu kheni ta inhlekani botphethe na tshemba mavukile na ku vulavula hi leyi ya USA na mphakelo wa timali loko yi la ta wu tsematsema meni imana yo nkuru for now ava chekise swa tibukubuku ta voho ku ri mali ya voho a yi huma yi ya kwihi a yi endla yini cause ku na la ni nga hlaya koho ka leswa swa mahungu swa ti-social media loko va ku USA a yi nyiketa ku na nhlangano wo karhi la South Africa wu kuma I think 4 million kumbe 400 million US dollar just ku ri va promota same sex relationship n'wanuna a rhandzana na n'wanuna n'wansati a rhandzana na n'wansati ma vona sweswo swa mukholwa ma vona timali leti a ku spendiwa timali ka swilo swa unnecessary so for mina ni vona ku va endla kahle a va check ku ri tibuku ta voho mali ya voho ya endla ma vona and then after loko va chekile hi ku va nga ta tlhela va vuyela ndzhaku na cancer Nhlekani Khalanga loko ri ku i rhangela hi varhangeri vo tlhariha a mi nga nchuwangi mara loko ri ku i rhangela hi vanhu vo ka va nga tivi timhaka ta vona loko Donald Trump na America va tlherisele mpfuno ya swa timali ta HIV la tikweni endzhaku swi vula ku vanhu va ta lova
loko ku ri ku rhangela vanhu vo tlhariha mirhi yi ta endliwa kwala tikweni tiphilisi ti ta endliwa tetiya ta ti-ARV a ni ku va nga endli timhaka ta tidili teti va ti sayinaka ta ku hayi n'wina tana mi ta va vaxavi ka hina hi ta producer so sweswi nkarhi wa ku a va ti produceli va endla mirhi va endla swo hambanahambana hi ti endlela swilo swa hina hambi movha yinene a hi endleni swilo swa hina kwala tikweni Twana vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ete mixero mkara lona FM a hi sukeli mhaka hi ku tisela vativi va ta va vona va ku byelaku hi ndlela leyi mavhiki mambirhi manharhu laya nga hundza hi ve hi va na van'wana va vayingiseri va kombisa timhaka ta ku swi le ku tikeni ku va va hakeriwa ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi va byi endlaka ku tirhisana na ndzawulo liya ya timhaka ta matshamelo ya vanhu a Limpopo se ivi MEC va ta va va tshembisa ku hayikho vanhu valavo va ta hakeriwa se kambe sweswiwani ivi siku leri va ri vekile ri vuriwa van'wana va ku hayikho a va hetelanangi va hakeriwile se hi lava ku ta twa ku kahle ku endleka yini hi ndlela yeleyo a hi tweneni ku xiyimo loko se xi titani xi vula ku hi ta yisa ku yini amahlweni hi ndlela yoleyo se a ni tivi ku lani ku mahungu ra ku MEC lava ni langutele ku va ta va ri kona a va kona se a hi sunguleni hi pfa hi pfarile xitori xolexo hi ta twa ku va ri yini hi ku va ri MEC va ha ri ka nhlengeletano yin'wana kambe va ta vuya ka hina ku nga ri khale xin'wana xitori lexi nga kona i timhaka letiya ta ku na mintlhontlho ya ku kumbe ku na ku chava ka ku loko se America yi teke xiboho xa ku hangalasa xiyenge lexiya xa USAID swi nga va na nxungeto wo ka wu nga ri kahle ka timhaka ta ku lwisana na HIV Afrika-Dzonga na mintungu yin'wana se hi la ku ta twa ku ri va ndzawulo ya rihanyo va ri yini vona kumbe lava va ti-NGO vo vula hi ku mali ya ha tika vona kumbe swi na ntiyiso ke tatana Foster Mohale va yime kulunga ku va va ta kota ku bula na hina ka mhaka yaleyo tatana Mohale nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani ti lava ku teka nkarhi wa mixo ta vangiseri va nga na Lonene Afrika-Dzonga hinkwawo a khensa swinene Mohale ku hela ka vhiki hi vone yin'wana ya minhlangano yo ka yi nga ri ya mfumo leyi a yi kha yi tirhana na timhaka ta ku mi pfuna tanihi ndzawulo ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HI na mavabyi ya AIDS ku yi kha yi kombisa ku swi nga hetelela ku va na xiphiqo Afrika-Dzonga ku va na ku tlakuka ka tinhlayohlayo ta vanhu lava nga na HI na mavabyi ya AIDS n'wina kusuka ka tlhelo ra n'wina tanihi ndzawulo mi le ku voneni ka yini ya no sweswi na hina kusuka ka department ya rihanyo la Afrika-Dzonga i concern i mhaka leyiwani ya u khata ti-funding ya HIV and TB especially va nga nyikangi vanhu enough notice so that na vona va ta prepare or na va ta continue njhani i ti-program ta vona but sweswi ni ku ni vulavula na wena sweswi na mitlangano yo tlalanyana kusuka namuntlha at 2 na ti-organization hinkwato letiwani ti kuma mali from US government through USAID or PEPFAR so that hi vulavurisana na vona i understand that the impact na leyiwani va kome njhani va inconvenience njhani so that na hina as mfumo i ta swi vona na i ta va pfuna njhani sweswi ta sungula nhlangano i 2 na ti-organization hinkwato so but once i vula i twanana na vona ri loko i mali lawa ni ta va na wona i nga va pfuna njhani enirheni then i ta vulavula publicly byela vanhu va Afrika-Dzonga or i ta tirhisana njhani because na vona these NGOs a ti tirha mintirho wo kahle ti pfuna government ti pfuna vanhu va hina emakaya especially u tiva ri i mali i government a yi talangi ngopfu but mali leyiwani ya kuma US through USAID and the PEPFAR a yi pfuna ngopfu so sweswi ta mitha na vona yi vulavula yi vona na ka khomisana njhani
usuka lapha. Kambe a swi hlwelangi hi ku loko a ku nga vangi na xiphiqo le ka GNU hi siku leriya ra budget a yi ta va na budget se yi pasisiwile n'wina hi kombela ku hlangana na vona sweswi a swo hlwela. No, I thought because Makaya budget, this Makaya budget inge affecti ngofu Makale one because if just imagine if budget I voted every Minister Godongwana 2 weeks ago. Obviously, the budget already by inquire in Makale one ya taxing center. The Makatotala, I don't think una the arguments between the parties GNU. So this one as soon as you come what by January, but I come Malamono this financial year. Now in the process and Jani, so that now when I Scott and Jano Kubafona, so now one of us Scott could continue where they can with the limited money one taba ernayon. So I favorite Akuma Malamono from Minister of Finance. It are on the 12th if the budget it continue. But since I even chum so ilava ku plan so that no ku ikuma mali it are na it are persona njani na bo so that na bona at least vata shikota ku continue imito wa bona wokata. But for now I love ku volabula ngopfu imakaya mali because I love to promise abantu ta yika mali so what if Minister of Finance I niki mali otala so staw that's why so re lava ku tsamana bona it to challenge sa bona and also the pressure point sa bona rona ngaba funa njani queen so that na bona if it is koto ku continue umakali one ya HIV and TB programs. Komishani mi nga mi swihlamurile tata na Mohale ni nga mitwi kambe loko ku ri ku mi swihlamurile ni nga mitwi ni khomeleni ku va ni tlhela ni mi vutisa futhi leswi swa ku ti infection na yini swi ta ya henhla tanihi ndzawulo mi vona swona. Yeah, no, obviously, but obviously, if Sezbakata yona emali, obviously, sitavula kuru vanu labo na abatira iti awareness, iti public education, iti infection prevention. It means wange venantiro, wange skoti kutira upona mfomo makale wani ya prevention. So le one but I maka ye kulukuma ile labo ku warangu ngayona because setse lava ko volarona vanhu lava vanhu abati especially vatirhi na vanhu va teka treatment ya bona private sites ya HIV setse lava ko byela please famba uye clinic ya kuswana ya government ya kuswana u tama ko wa hospital u continue treatment ya wena. So maka ya ti infections sets of course we are concerned if vakatha yona budget aba continue yona obviously it's going to have a little impact for now, but for now, I love Kubolavola Makayati Mali, Makayati infections, Lava Kubolavola Makayati, the issue of treatment and also the prevention. Se subula ku yini la loko eka ilanguta ka n'wina tani mfumo ti ARVs leti ku vulavuriwaka hi to ani un'wana kha ku ka mina ka eza ya dlaya masiku lawa se hi mhaka ku kuna ti ARVs tanihi mfumo ma swi kota ku va na tona ti ARVs ku nga ri na mpfuneto lowu wa kusuka aka United States of the America. Yeah, no. Mfumo wa Afrika Dzonga u spenda 90% ya ti ARV la Afrika Dzonga i xava imali ya hina ya kuma national treasury. So but since asivuli ku ri mali yiwani ya kuma US I tiponi ngopfu so na yona I lava if you kona obviously ita rhandza ku itirhisa u xava ARVs and also swin'wana but mali yo tala ya ku xava ARVs la Afrika Dzonga hi mali ya ku huma national treasury mali ya government. Se loko ka hetsela Mohale hi nga vula hi ku tanihi tiko a hi swi koti ku lwa na mintungu leyi yi le ku hi tsandzeni ku lwa na yona AIDS. No, I can't say that the one if I responsibility ya ina mfumo ntsena na vanhu va hina na vona va fanele ku joina mfumo va tikoma kahle because even if mfumo va nyika ti-condom nyika un'wana na un'wana ti-condom nyika un'wana na un'wana ARVs
as long as va nga tikomi kahle, obviously this fight nge hluli as long as vanhu va hina va nga yingiseli our message, va nga tikomi kahle. If ni byela vanhu va hina please unga vina sexual activities, unga tirhisi condom, unga vina ti-social partners vasati vo tala, unga vi and so forth. So as long as vanhu va hina va nga yingiseli our message, va nga tikomi kahle, mhaka leyiwani ya HIV, just like tin'wani ta ku fana na COVID-19, mpox and so forth, ita tikanyana, so that ilava un'wana na un'wana a join mavoko na mfumo wa hina, so that ita swi kota ku tlula mhaka leyiwani ya HIV u fana na mavabyi yan'wana. No, aya khensa swinene Mohale, ya khensa swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Mi hetsela mikwini hi swihi leswi mi nge ri mi lava ku siya ku ri hungu ra n'wana ro hetsela ka vayingiseri eka nhlekani lowu tatana Mohale tanihi ndhawu leyi rihanyo? Sweswi lava ku byela vanhu va hina, especially lavona a va kuma treatment ya vona kusuka tindhawini ta ku fandiwa hi US government, sweswi va nga vi stranded, please fambani na le kliniki ya kusuhani la u tshama kona la ku tirha kona u ta tikuma ti-ARVs. But even also our second message i ku ri mhaka ya stigma, vanhu va hina we should not stigmatize vanhu va hina, because another reason vanhu va hina va nga teki treatment, because if lavana va tshama na vona, lavana va tirha na vona emakaya, so if a va support na vona a va na energy ya ku teka treatment, if va stigmatize na vona va nge vi na energy ya ku teka treatment. So leyiwani is our responsibility amakaya, it was responsibility ta hina la ntirhweni na community ku supporta munhu un'wana na un'wana leyiwani a teka treatment, whether it's HIV, whether it's TB, whether it's COVID. Please let's support them, so that na vona the more va teka treatment is the more va stop the transmission of disease like HIV. No, khetsa swinene Mohale, khetseli swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina. Nhlekani wa n'wina wu vile wunene ku ya mahlweni. Inkomu. Ikhensa ngopfu. Inkomu va lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM i nkulukumba Foster Mohale, va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ha koho loko kha ku lwisaniwa na ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS hi ndlela yoyoleyo. Nongona ku Afrika wa vulavula hi makwemberi nharhu timinete ntsena ku pela awara ya 13 ante kwala ni cindano mina vhengele loko mi ri na rona a hi sunguleni hi hundza hi laha. I nkarhi wo tala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM akomba ndlela nangana ko hi wo walowo Afrika wa vulavula mbatwili tatana Foster Mohale a hi kuti ku wena u ta u khomeri mhaka kumbe rihungu eka mhaka leyi bulaka ha yona hi ndlela yaleyo. Swi tikomba MEC va khomeletekile a hi koti ku va hi hlangana na vona ku va hi bula na vona hi mhaka leyi hi lava ku bula ha yona na vona hi ndlela yaleyo. Sweswo swo vula ntsena ku mina na wena hi ta va ka hi ya mahlweni hi bula hi khome timhaka leti hi nga ka tona, ivi kusuka kwalano hi ta ya ka nkarhi woluwa hina hi nga xavisa hi ku hi la kumanyana mawayawaya se hi ndlela yaleyo. Seke 0860002543 a hi ku tumingisela mina ku mhaka leyi nga yi khoma kwala u nga ko yi nga va yi ri yi sweswo hi leswi swi nga ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku mahungu lama wehitaku na wona ku va ku ri wihi kumbe ya lama hi vulavula hi wona ya xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS na timhaka ti vulavuriwaka ta ku PEPFAR na va USAID va hangalasiwile hi president laha ku fikaku America a vuyaka ka theme ya yena ya vumbirhi, kambe hey leswi a nga fikisa swona wa swi vona ku i thewukerile nkulukumba Donald Trump hi ndlela yoyoleyo. A khensa swinene n'wina mi nge le ku kombiseni ku hi seketela mi tisa matitwelo mavonele hi ndlela yaleyo hi mhaka leyi hi lavaka yoho ku va hi twa ku mi angula mi ku yini eka timhaka leti hi va ku kha hi vulavula ha tona. Nawu ka ha ri walowo wa masiku na minkarhi hi nghena kan'we hi siku ma hi vona mhaka ko hi nghena kan'we hi siku
loko hi vhiki loko mi nghena namuntlha hi ta mi twa vhiki leri taka ku endlela ku yini ku endlela leswaku hi ta kota ku siyela van'wani nkarhi a hi ringeteni loko ku ri na n'wana mi yingiseri loyi nhleka Ayi njani? hi pfukile minjhani pat Ukile Butet. a khensa Butet izwana la Afrika. Yisa lekwa Trump di bayisa tiko ra hina swi swa fambi kahle vanhu va lo hlangana ka soko hi mhaka mana hina musula ku pfuna hina nkulukumba swinene. Ngana fana pfuneka phela ka hina na swi swa mana hambana fana siyaya leka swa matamatisi malamula swa ku hambana ma hi sunga lo silavela ka se hi marito man'wani mi vula ku yini mi vula ku loko hi ya ku yini na hina hi fanele hi n'wi languta hi tihlo rero ku okay na hina hi ta swi languta hi ndlela leyi hi nga ku nyiki leswi ku tsundzu ku xavisa tiko leriwani vanhu va yime tinhloko vanhu va hela mitirho mhaka se na yena na mengo va teka kwa ka hina mara va hi kha va ngheri va disa leti na mona ma kambe a ni ngo a vo teka vo xava na va nga va xava mali na hina leswi hi va pfunaka nga ni kha hi va nyika beke swileswi to cincana ka misaveni mara va endla nga ka ha cincana se ni wo lwa beba wa lewa a nga lwi i ri milawu leyi n'wi mi yi vekako yi xanisa van'wana se mi veka milawu yo xanisa van'wana se hi yo mhaka a kha a teka magoza ya muxaka lowu ene nawu lo se nga ni munhu un'wana na un'wana u fanele u va na nawu loko veka nawu na yo fanele veka hayi ka ku so pulana swa ka hlasela tiko hinkwawo so hlasela misava hinkwayo ya vanhu va hina va ka vantimeni so hlasela hi vantimeni na hina laha ka South Africa veka nawu wa hina Zambia yi veka nawu wa yona se a nga swi lavi se loko u hi temusa swa ku vanhu va hi va ku tala swa ta veka emakaya va nga ha tirhi va nga ha hi mhaka yi yena se hi lima bya tiko ma nemetweni papa a khensa swinene a hi pfume merini papa ni ngo mi hlayiseka ni vona nhlekani wa kahle Buddhist hi khoma kahle Buddhist loko yi tshamile hi nga kutwe Buddhist yi pfuna leswi hi hlayisaka laha mzimbeni Buddhist na khensa swinene a ni ri koho kwahalano vhiki leri nga hundza leswi ni nga swi lemuka yi ku mbombela hi le mavokweni ya kahle mara hambi swi ri tani ni khensile swinene ku va mi ni yingiserile jange Buddhist la Dumfries la Buddhist khensile la Dumfries la a Dumfries AB sweswo kambe loko va ha vulavula va ku taniya a mbombela i doroba rikulu ra kahle kambe ri le mavokweni ya kahle a ni tivi ku masipala wa mbombela i mani meyara wa masipala wa mbombela ai ri le mavokweni ya kahle doroba leriya a ri ni mavokweni kahle na timhaka ta ti-traffic lights tiroboto tshikani va ka hina swa mitsandza loko i suka mbombela i nghena a maxixini a Lydenburg kwana yin'we ya tirhi ku tirha yin'we ka ti-traffic lights tin'wana ta ku tlula kumbexana va 10 ku tirha yin'we intersection ya traffic lights kusuka kwalano lomun'wana ku hana yin'we yi tirhaka hayi va ka tshika a Bekersfort nako ku hana yin'we traffic light yi tirhaka hi leswaku a tshikani sweswo a mi swi koti a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka sweswo endzhaku ka leswi to eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugana lona FM na ngona ko Afrika wa vulavula hi kha ku haxela 1 2 kusuka haleno a studio 1 ile Masingita Mall again pa hitenga ku pfa pa Jones wa mahanyelo hi ri ku tirheni kwala hinkwaswo leswi hi khensa tatana muhumelerisi a khensa swinene xikwembu xi kahle 0860002543 hi kotara ku nga si ba awara ya mbirhi hi ta khupukela ka xiphemu xin'wana xa nongonoko laha hi nga ta va se hi kha hi vulavula na van'wani va nge tivo va xave nkarhi se ni nge vule hikuva lo xava nkarhi loko va xave nkarhi ni ta va ni kha ni va nyika xinavetiso nkarhi wa ku nga se fika kambe hi ta va hi kha hi bula na vona swi khumba va ndyangu swi khumba n'we mi tirhaka ka xiyenge xa swa rihanyo n'we mi tirhaka ka swa rihanyo ma vona lava mpfa ku mi rila mi ku
mina tilangsese ta hina sweswi swa ku taniya swi khumba vona hi ta va hi kha hi bula na vona nhlekani lowu kwala laha ka hafu ku bile awara liya hi kotara ku nga si ba awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswi a hi tekeni n'wingiseri ka 0860002543 timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona ni nga tsakela ku titwa ku khome tihi timhaka hi kota ku bula mina na wena ku fika laha ka kotara ku nga si ba awara ya mbirhi ivi kusuka kwalano hi khuphuka hi ya ka xiphemu lexiya xo xaviwa hi ndlela yeleyo ntirhi nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku tisela wena chi kusuka le na studio 1 hi le Masingita Mall hi le Akiani hi ndlela yeleyo a hi tweni ndo mingiseri hi twa ku ye angula ku yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ni ma amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani Iskala vito lowa aye papa a ni lava ku commenta hi mhaka ya America ya hi mavonelo ya mina South Africa a hi xiphaza i tiko no pfumela ku ri tiko ra hina ri nga swi kota ku yimela swiyimo swin'wana na swin'wanyani leswi Trump a nga swi endla vanhu vo ka va nga swi koti ku swi vona ku ri se political thing hi ku loko mo langutisa a nga hi lwisi hi mhaka ku timhaka ta mabulu u lwisa hi timhaka ta BRICS na Israel that's why mungu vona se a hi tsinya hi swilo leswi a hi tsinyaku hi swona mara South Africa i tiko botpet hi ta swi kota ku hanya without mali leyi America a yi nyika yona yi ri na swipimelo swo karhi hi ku mali ya America loko yi ta hala yi va fandza matiko ya Africa yi ta yi va na swipimelo botpet ni ngo nyika xikombiso Uganda Uganda a nyikiwa mali leyiwani ku ri va kota ku promota timhaka ta ku gay na lesbian sorry to say this ka lava swi nga va ofeta loko president wale a arile va ku hi nge mi funds hi mali leyi president yi yima yi ku hi ta hanya without wena mina no pfumela ku South Africa botpete hi ta hanya without America kona matiko mo tala ma supply ya ku South Africa na hina hi wa supply ya ku mali kona hi ta swi kota ku survive hi nga ka hi nga drive hi munhu wo ka ingaku a nga no mali leswaku loko ho n'wi langutisa sweswiwani mi karhi mi langutisa na ti-news ma swi vona ku ve le ku n'wi toyitoleyi na vanhu va yena a va swi lavi leswi a swi endlaku na matiko ma kwale Europe ma n'wi jikela so a hi mhaka ya ku hi ta hlupheka hi mhaka ya Donald Trump a hi nge hlupheki la South Africa ko lavaka ku ri hina hi tiyimela as a tiko loko a hi xiphaza South Africa i tiko yi na milawu loko swilo swi nga fambi kahle hi ta yima hi ri byela tiko ra ka hina ku la swilo swi le ku fambeni kahle va kota ku hi lunghisela hi ya mahlweni hi ku komisa a nga ku vula sweswo botpete kambe loko hi kha hi vulavula sweswo a mi na ku chava ka ku na lava hi nga ta vulavula ku ri tinhlayihlayi makwavo ti va khumba thwiko heyi a swi leswiya va swi toloveli ku pfuneka hi tlhelo ra ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HIV kumbexana a swa ha toloveli hi ndlela yaleyo kumbe swa tika leswi kumbexana van'wana va nga na ku chava ka ku kumbexana swi nga hetelela swi va koxa na vutomi sweswi swa ku tanihi hi ka hi swi titaka himpela a hi xiphaza botpete mi tiyisile ku mbula sweswo mara a hi tweni minister loko va heta ku vulavula la ku ri mali ya ku xava ti-ARV va ta va na yona va ta va supply vanhu a va yi ko va ku ri lexi hina va lexi hi dlayaku i ku we fear unknown hi chava xilo lexi hi nga xi tiviku kumela South Africa botpete loko mo yi langutisa mali yi kona la tikweni yo misuse-iwa loko mi za mi hlayela mali leyi nyikiwaku vanhu lava va nga na swihlangi la tikweni ra hina loko vo tshika kumbexana va hunguta swo fana na sweswo va sungula ku languta swilo swa nkoka swo fana na leswaku swa health mi vula ku mali ya swihlanga yi na nkoka yi le ku pfuneni ku bridge gap yikulu a ni vuli sweswo ku a yi na nkoka ngopfu no vulela ku ri phela swin'wani se swi pfulela gepe aka vanhu va ka hina ku va va na vusofa hi ku hi ta kuma mali ma ni twisisa loko a ni mi twisisi ku hava vulavisisi byi nga pasisa sweswo ku ndliwile vulavisisi ku xana timhaka ta child support grant ta hoxa xandla ka ku va vana va biha mirini kumbe ku va na vana vo tala ke kambe vulavisisi byi arile sweswo se a hi hundzeni kwalaho okay hi nga a hi hundzeni kwalaho
ku vulavula ntiyiso Buthphethe South Africa mali kona va nga swi kota ku fundza swa ARV vanhu va tikuma ko va ku ku tshama ku ri kona a vanhwini na ku hisa ku matiko laman'wana ma nga fandziki hi America ma hanyisa ku yini loko u kota ku fikelela okay van'wani va nga vula ku kumbexani ma hanyisa ku yini kambe a ma na ntungu wo fana na hina a ni hina phela mi nga rivali ku hi number 1 ka ntungu lowu wa xitsongwatsongwana xa HIV se mi nga kuma ku wona me le ku hanyeni hi ku wa ma number 1 mataku swi ni vuyisela ku sweswo swi ni vuyisela ndzhaku ku sometimes na tidyondzo ta laveka ka vanhu va ka hina hambileswi ti-research ti nga vuya Buthphethe ti vuya na ti-results to hambana mara hina people on the ground hina hi nga hansi vanhu vo tala ene no ku va kha va vulavula va tlhela va swi tinyungubyisa ku mina hi ta tswala mi kuma ku ri muti hinkwawo manyisa ku phikizana ku loko ho tswala vana va yi hi ta kuma mali yo karhi va hlayela hi ku mintirho ku hava vanhu va jinga va more irresponsible va nga vi na vutihlamuleri ka leswi va swi endlaka vanhu loko tiko ra ka hina na rona ro lava ku kota ku yima ri dyondzisa ku fana na matiko man'wana malama ma nga na nhlayo le hansi hi swi kota ku ehlisa nhlayo ivi yi vuya hansi hi kota ku hi hanya hi ya mahlweni lexi hluphaku mo ni hetelela ku vula marito lama Buthphethe loko hi karhi hi hanya avuton'wini loko mo tshama mi kha mi advertise xilo mi kha ku fana ku advertise wa condomize na vana lavatsongo va swi nghenelela munhu loko mo tshama kha mi vulavula xilo xa nghenelela la mihleketweni yena a gcina a lava ku xi experimenta ivi se a gcina a xi endla ku na maendlelo man'wani lama loko hi ri vanhu kha hi maendla na hina hi phusha swilo swo biha vanhu va za va swi vona nga ku swi sasekile hi mhaka ku loko va se va swi try va kuma ku swa nandziha ku tlhelela ndhawu ku a swa ha olovi kahle tiko ra ka hina hi ngo ho no dyondza ku ri hi kota ku educate vanhu va ka hina hi va vonisa vunghozi bya ku ri loko munhu a kuma pregnancy a ha ri ntsongo swi suka ka hina vatswari hi kurisa vana hi tindlela to hlamula but to be honest with you Buthphethe America a yi contribute that much ku tiko ra hina ri nga survive ku hi nga chuha hi mhaka ya Trump leswi a nga swi vulavula u le ku vulavuleni u tshama kha holo mi swi vone a lwa na Zelensky manje a n'wi jikela a n'wi vulavula na hi nga ku kova swihlangi swi tsinile and leswi swi ni vavisi ngopfu lowu ni vona kha vulavula nga ku a hi president wa tiko rin'wana leswo xiyisa lexiwani xi nga ko va bipolar sorry to say that nga ko va bipolar a nga kahle ene na mtshembisa ku loko o huma sweswi ku vanhu vo yitoleni lava nga ta vuya ni nga pfumeli leswi milawu leyi a nga yi vikisana va titlhela va yi thunya hi tlhelela endzhaku ku va swilo swi vuyela ka normal hi ku yena o va na agenda ya yena sweswi a nga ka xona but I don't believe ku ri swi nga hi affecta that much inkomo Buthphethe ni mi twile papa ni khensile swinene xikalaviti khensile swinene loko mi lange ku tana tlhelo rero ra timhaka hi ndlela yoyoleyo i makumembirhi timela tintsena yi nga se ba ora ya mbirhi ntirhi ni ta va ni kha ni bula na nkulukumba Desmond Mathe ku nga ri khale la loko hi bula na vona i kahlekahle hi nkulukumba kambe i dokodela Desmond Mathe tanihi president wa HPCSA se hi ta va hi kha hi bula na vona va hi nyika xifaniso xo kahlekahle HPCSA yi tirha yini swi ndlisa ku yini hi ndlela yaleyo kambe hi nga siya ka vona a hi tekeni miyingiseri wun'wana hi loyi nhlekani ehlekani Buthphethe na ku hlekanisa vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula a hi mawona ni nga se nghena ka leyi ni ta ka yona no la ku rhanga ni tiyisa ma-Afrika-Dzonga ku va nga kwati loko America yi nga ha tisi timali ta yona hi mhaka ku loko mi vona vafana se va yimisa titiko va ti endla vanhwanyana America a yi contributa ni vo vanhwanyana se I'm sorry va nyeketa tiburuku va mbala ti-dikisi a yi contributa ende swi sweswo a swi ngetela ka ku HIV yi va kona hambiloko va kha va ku hala va pfuna swa ti-condom mara loko mi encourage ku mfana na mfana va tinghenelelisa ka timhaka ta miroho va tlhela va tekana vavanuna na nsati swi sweswo swi ri ku hi onheleni ka tiko leri se loko va nga ha hi nyiki mali ya vona a va tshami na yona leyi na hi nga ta yi endlela hi ta swi tiva ku n'wanuna u teka n'wansati u teka n'wanuna ivi na vutomi byi famba kahle kambe a ni telangi yo yaleyi ni tele leyi wena fane mi nga yi kombangi mi ta yi tengisa ngola se mi nga kandziya kona kambe hambi swi ri tani a hi ndleleni nge ti a hi swi twangi kambe loko se hi fane hi tenga hi ta mi rhamba n'wina mi rimila ta vulavula yini hayi va byeleni hambi ko va na jaji ta 5
na mi endli leswi swa ku ni politically correct n'wansati a tekana n'wansati n'wanuna a tekana na n'wanuna mina swa tiveka hinkwako hambi le ka SAFM ni va byelini va Adrian Siphe ku mina loko ri n'wanuna u la ku teka n'wanuna u nge kumana mina ka tanana ni nge zini ku na apologize kumbe kanjhani hambi le court ni yisi bibele ya hi byela kahle n'wanuna na n'wansati matsuni na kahle bibele mintsa loko fika laha swi fanele swi mi pfuna okay ni misaleti mina tintona senteli leswi Botphet ku na xirilo hi tiko lera ka Gaza Vatsonga Machangani hambi munhu ti vitana Mutsonga hambi ti vitana Mchangani mara xirilo i xin'we xa ku mfumo wa Limpopo a wu hi tekeli nhlokweni ende loko hi khophera na ti-national groups letin'wana timbirhi kumbe tinharhu to ti le ku benefiteni hina hi le ku benefiteni xikombiso va rile hi ku lahliwe masocha laman'wana ma DRC hi mfumo wa Limpopo va ri kona hala ka hina vatangi voyo sala va ta sweswi a hi swi tivi ku va ta endla yini kambe swi hindzini then ni lava ku hlamusela leswi loko hi nge se addressa timhaka ta demarcation ha ta tshama hi kha hi rila hikuva hi 2006 mfumo wa ANC wu tsemi mhala hinkwayo wu yi welisa Mpumalanga se va hundzuka minority a Mpumalanga vanhu lava ku vulavula ririmi ra ku fana na mina hi 1999 before ku 2000 sunguliwa leswaku masipala ku fa ti-transitional local council va teke malamulele va yi katsa na Republic of Venda hinkwayo va teka na xindangwani xa hlangana va yi katsa na Republic Venda hinkwayo va teka Giyani va yi katsa na Lab 5 hinkwayo se hi ri majority na Vatsonga Machangani hi tele ku tlula Vapedi hi tele ku tlula Mavenda sweswi kun'wana hi nga kona hi minority se hi swona leswi endlaka ku hi rila masiku hinkwawo se loko mi lava ku swilo swi solveka swidyondzeki leswi nga kona loko va a swi propose delimitation of municipal boundaries na leyi ya ti-provinces ku lava nge le Mpumalanga a va katsana hina hi nga hala ku hi wela Mpumalanga kumbe hi wela kambe masitsundzuka ku volo tereka ku ya Mpumalanga ya kahle ku ri na Ndlovu wa PAC ku ri na Themba Godi wa PAC ku ri na Mnisi wa PAC I even know them personally ava ko a White River loko ya thelela movha kusuhani ku ya tlula Pietersburg a ta vitaniwa Pietersburg na mani tshama le Bush hi minkarhi liya okay no kumbexani i njhaka Jackson wa siku rin'wana nkarhi wa mina wu ni bondokile sweswiwani a hi pfumeleni ku no ni hi ta bula siku rin'wana ku hi lunghisa swilo leswi inkomo nemetwele khesero swinene 0860002543 a hi gimeteni kwala hi ku xiphemu lexi landzelaka mixero Munghana Lonene FM xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va the Health Professions Council of South Africa HPCSA hi yo mhaka ni kha ni amukela dokodela Desmond Mathe hi lava ku bula na vona la hi twa ku va hi khomele yini nhlekani lowu dokodela nhlekani ahe mi pfukile dokodela hi pfukile n'wana ke oh hi pfukile man a hi sungulini la ka Health Professions Council of South Africa ku kahle xiyenge lexi xi tirha yini Health Professions Council of South Africa i huvo ya kansanyelo ya vulawuri bya va rihanyo ya Afrika-Dzonga leyi tumbuluxiweke hi nawu lowu pasisiweke hi Parliament ku nga Health Professions Act of 1974 so huvo leyi ku nga HPCSA yi na swiyenge leswikulu swinharhu ku nga council leyi yi tumbuluxiwile na ku nyikiwa matimba hi swiphemu swa 3 na 4 swa Health Professions Act and council leyi yi na 12 wa vanhu ku nga 32 13 wa vanhu lava va huma eka tiboard ta 12 leti hi nga na tona hi tlhela hi va na tiboard ta 12 leti ti tumbuluxiweke no nyikiwa matimba hi swiphemu swa 15, 15A na 15B swa Health Professions Act tiboard leti ta 12 hi ku angarhela ti tirhana na vanhu lava va tirhaka eka tindzawulo leti fambiselanaka
vusiveri, vuhlahluvi, vutshunguri na vutlheriselo bya rihanyo. So ni nga heti karhi Mahaxi ni ta rangesa ku kombisa tibodo leti ta 12 hi nga na tona ku hi na yini na yini. Yo sungula i emergency care board, ya vumbirhi hi na medical and dental, ya vunharhu hi na optometry and dispensing optician, hi tlhela hi va na radiography and clinical technology, ku ta psychology, ku ta environmental health, ku ta dietetics and nutrition, ku ta occupational therapy, medical orthotics, prosthetics and art therapy, ku ta physiotherapy, podiatry and biokinetics, ku ta dental assisting, dental therapy and oral hygiene, ku ta medical technology, ku hetelela hi speech language and hearing. Xiyenge lexi xin'wani lexi xi taku i mufambisi wa masiku hinkwawo loyi hi n'wi vitanaka registrar, loyi a tumbuluxiwaka na nyikiwa matimba hi xiphemu xa 12 xa Health Professions Act. So matimba lama nga kona hi ku komisa hi lama landzelaka. Council ku ya hi xiphemu xa 3C xi pfuna ka ku tumbuluxa xivono kumbe strategic policies lexi xi fambelanaka na ti-boards na vulawuri loko swi ta eka matirhiselo na mafambiselo ma swa timali, ku dyondza no dyondzisiwa ku nga education and training, ku rejistariwa, matikhomelo ku nga ethics and professional conduct, xupulo ku nga disciplinary processes, tirhelo leri pfumeleriwaka ku nga scope of the profession. So tibodo leti ti na ntirho lowu ti nga vumberiwa leswaku ti kota ku langusa matikhomelo ma vanhu lava va nga eka tona, laha hi vulavulaka hi standard of profession and conduct. Ti tlhela ti va na matimba ma ku susa etibukwini letikulu lava va tsandzekaka ku landzelela leswi fanelaka swi va swi humelela Mahaxi. And then register yena u va a ri accounting officer na matsalanikulu wa council. So u na matimba lama a nga ma nikiwa ku ya hi xiphemu xa 12, a tlhela a va na matimba lama a nikiwaka hi council na tibodo. Se dokodela loko mi kha mi hlamusela mukutani ni le ku languteni ku khale timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri leti a ti va kha ti tiveka kusuka kule lama nga hlamusela kona ka HPCSA, kambe xivutiso ku ta va ku hi wahi magoza lama sweswi ma nga tekiwa kumbe ma nga landzeleriwa ku antswisa hambi ku ri ku ndlandlamuxa timhaka ta tihakelo ta mphakelo wa vukorhokeri ku fikela sweswi? Okay, tanihileswi ni hlamuseleke Mahaxi, council yi tumbuluxiwile leswaku yi va na xivono ku nga strategic policies and direction xa huvo leyi ya HPCSA. So xivono lexi swi setiwaka hi council xi fanele ku va xi humelerisiwa hi mufambisi wa masiku hinkwawo ku nga registrar. So hi vile na nkateko HPCSA ya hina a yi ri unstable for nkarhinyana wa ku leha. Hi vile na nkateko laha ku nga va na ku thoriwa ka registrar wa hina Dr. Masike, loyi a nga fika eka HPCSA a va na mafambiselo ma yena lama mantshwa lama a nga matshwa na vito a ma vitana ku i nghoku, leswi swi vulaka ku swilo swi endliwa sweswi a swi yimeli mundzuku. Se loko mi kha mi vulavula mukutani ma swi kota ku mi byela ku fika sweswiwani tanihi HPCSA hi fikelele leswi endzhaku ka ku thoriwa ka murejistara lowuntshwa loyi, nako mi va mi kha mi tirhisa yini ku vona ku humelela loko mi nga va mi kha mi vulavula hi kona? Okay, ku ta fika sweswi endzhaku ka loko hi vonile murhangeri loyi hi nga n'wi thola kumbe ku n'wi qacha eka HPCSA a tirhisa xibayisirani xexi xa yena xa nghoku, hi sungule ku vona ku cinca. Hi vona ku cinca eka tirhelo ra vathoriwa lava a tirhaka na vona eka HPCSA, laha hi nga vona leswaku nkarhi lowu a wu tekiwa ku va wu rejistara vanhu lava va sungulaka ku va va cinca swiyimo swa vona. Hi nga nyika xikombiso hi lava va sukaka ka ti-internship va fanele va ya ka community service, nkarhi lowu va wu tekaka ku va wa rejistara wu sungule ku va wu hunguseka.
hi tlhela nakambe hi vona nkarhi lowu wu tekiwaka ka ku landzelerisa no hetisisa swivilelo leswi vaaki va va ku na swona loko va nga khomiwangi kahle hi vanhu lava hi va lawulaka. Na wona nkarhi walowo wu sunguli ku va wu koma. Hi tlhela nakambe hi sungula ku vona hi tlhela nakambe hi sungula ku vona ka ku cinca ka turnaround time. No va ni nga ri na rito ra kahle ra Xitsonga ra ku turnaround time i yini, mara turnaround time kumbe minkarhi leyi tekiwaka ku va yi endla swilo aka organization leyi ya hina ya HPCSA wu sunguli ku na wona wu va wu koma. Na tsaka hi ku vulavula hi timhaka ta ku koma ka nkarhi wa ku va mi korhokela vaaki, kambe xivutiso ku ta va ku sweswiwani loko mi langutile ku nga va ku ri na swin'wana leswi mi nge ma swi vona na leswi khalanga hi swoho leswi swi hi kombaka ku hi mpfhuka ku tisiwa vurhangeri lebyintshwa la ka HPCSA se hi teke goza rin'wana. Sweswiwani ku na gondzo leri hi nge le ku ri landzeleriseni ra matirhelo ma ximanguwani lawa, leri hi ringesaka hi tindlela hinkwato ku va hi tirhisa timhaka ta thekinoloji. So ku na project leyi hi nga ka yona leyi vitaniwaka Oracle Service Cloud Project leyi nga kona. Project leyi yi hi kotisa ku vanhu lava va fanelaka ku rejistariwa a swa ha bohi ku va suka lomu va tshamaka kona va ya fola tilayini a tiofisini ta hina a Pitori. Munhu wa swi kota ku va a swi endla swilo sweswo a ri lomu a tshamaka kona. Kambirhi, project leyi ya kotisa leswaku swivilelo swa vaaki loko matikhomelo ma vanhu lava va nga hansi ka hina ma nga tshamisekangi va swi kota ku swi endla online, va nga bohekangi ku va va fona kumbe va tirhisa tindlela tin'wana. Swilo leswi hinkwaswo swa koteka hi ku va va vhakela website ya hina leyi yi nga www.hpcsa.co.za. Muhaxi swi tikomba hi nga ri a ha ri ku twananeni swona. A ni khomeleni dokodela, kambe a ni ku ni tshemba ku ni mi twile mi kha mi kombisa timhaka ta hi laha mi nge le ku tirheni ha koho hi timhaka ta thekinoloji na ku khutaza vatirhisi kumbe lava mi va korhokelaka ku va va tirhisa website liya ku ya hi laha mi nga yi hlamusela ha koho. Kambe xivutiso ku ta va ku dokodela mi vona onge maendlelo lama ya ta pfuna njhani eka matirhelo ya HPCSA na vumundzuku bya yona? Tirhelo leriwana ra ku tirhisa thekinoloji swi endla ku hi kota ku va hi fikelela swa vo tala hi lowutsongo. A swi kota ku hi fikelela swirho swa vanhu vo tala hi nkarhi lowutsongo. Nakona loko hi tolovela ku va hi tirhisa platform leyi hi vulavulaka hi yona, swa olova ku loko mo va mi ku dokodela ximanimani a nga mi khomangi kahle mi lava ku lodge complaint, swa koteka ku le ka HPCSA va landzelerisa ku kota ku vona ku complaint leyi yi tini, yi fika hi nkarhi muni, yi nikiwa mani loyi a nga endla yini kumbe a nga tsandzeka ku endla yini hi nkarhi walowo. So sweswo swi endla ku swi va swi hi olovela ku va hi twisisa ku i mani a tsandzekaka ku endla leswi swi fanelaka swi endliwa, ivi ku kota ku endliwa leswi munhu yaloye a nga tsandzeka swi fanelaka swi endliwa ehenhla ka yena. Kusuka ka huvo ya ti-profession ta rihanyo ya Afrika-Dzonga, dokodela Desmond Mathe. Very mi president ni rivele ku swi vula leswi kambe ni lava ku tiva loko va ku mi president mi kha mi endla yini dokodela? President i murhangeri wa council eka timhaka ta strategy. So swi tanihi sweswi ni nga hlamusela ku hi na council, hi va na ti-board, ivi hi va na register. So council hi yona yi va ku yi ri a henhla, hi yona muthori wa registra, hi yona yi setaka xivono, ivi registra a va na responsibility ya ku xivono lexi xi nga setiwa hi council xi va xi humelerisiwa. So mina ni chayela yona council leyiwani yi vonaka leswaku
leswi swi faneleke swi endliwa hi HPCSA swa endliwa ende swa humelela. Se mi hetsela mi ku yini leswi mi nge hamfami mi nga swi vulangi hi ku mi twala mi kha mi tinyungubyisa hi murejistara loyi ma ha ku n'wi tholaku loyi a fambaka hi xibakisirani xa Ngoku. Leswi ni nga tsundzuxaku swona i ku hina vamaxisani vo talanyana laha handle laha lava va nga na vugungundzwana swinene va hembelaku vaaki leswaku vona i vatshunguri vona i madokodela. So ku papalata swilo swa muxaka walowo a hi ringeseni ku before hi ya lomu hi tshunguriwa kona hi hlahluviwa kona a hi yeni ka website yaliya ya hina hi ta fika hi kuma phatinyana yin'wana yo tshuka leyi nga ta va yi tsariwini ku for the public hi nghena laya hi fika hi ya la yi ngo find a practitioner ivi hi tlhavetela mavito ma munhu luya. Loko hi tlhaveteleni a hi voneni hi kuma ku i active. Loko a nga ri active swi vula ku na vukungundzwanyana byo karhi byi nga kona. Nangusani laha ku nga tsariwa inspectorate ivi mi vheta mi n'wi report-a munhu yaloye ku u le ku endleni leswi. Hey, dokodela. Anti ku endleke yini laha ni va dline kwalaha ka ku le ku endleni kambe a va kha va kombisa timhaka ta ku mi nghena ka website ivi mi ku www hi ndlela yaleyo loko se a ni ku ri vamaxisani loko hi lava ku ya a ku tshunguriweni amadokodeleni ma hina a hi tidyondziseni ku nghena ka website yaleyo ya hina www.hpcsa.co.za hi ya laha ko tshuka ku nga tsariwa ku for the public ivi hi ya laha ku nga tsariwa find a practitioner hi tlhavetela mavito na xivongo xa dokodela yaloye hi fane hi kuma a tsariwe ku active laya. Loko o ka a nga ri active yi komba ku suspended swi vula ku a nge le mithetheni munhu yaloye vhetani mi ya laha ku nga tsariwa inspectorate ivi mi n'wi report. Na vathori lava va kumeka ku mi kuma ku dokodela ra n'wina a ri kona ri na munhu loyi ri nga n'wi siya a va tidyondzisi ku va va cheka ku lava va va tholaka va kona etibukwini ta hina ke. Aha, dokodela mina ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Kensa mina. Dokodela Desmond Mathe i president wa HPCSA va hi fikisa makumu ka xiphemu lexi a xi xaviwe hi ku seketeriwa hi swa timali hi va HPCSA. Nakona ku humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathevula la ni famba na Sunduza wa ka Minga. Nakona ku dzumba na mina inongona ku lulandzelaka andaka mahungu ya misava ya awara ya 2 mbana siku lerinene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM tata. Etsani nkowankowa giyani le kapani uyikukahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela.